Milyon. Nalamis na ba ako? Ay, remote na nga tangamin. Ay, ito kita. May isa lang kumaya. Number 10, number 16. DDS. Ayan. 2 points DDS. 2-0 DDS. DDS ngayon. No good. Number 77. Nakaimas mo nga tadato yung uniform ti kuwan. Pasis, ube, obe halaya. Nakaimas, naimas pa datay kwada. Katsaron. Ube nga katsaron, nakaimas doko. Sinuata, pagkakitaan mo, dila ka pasis. Ube nga katsaron. Every time I count, number 2. Moving the run to the stage. Attack. Pass number 39. Ayan. 2-0 pa rin. 2-0. DDS. Same ball. Nakalimutan na ko. Wow. Number 4 ngayon, no good. Orang magic na bilang open dat tano at tuitay tuwagay ayang. Six minutes and 5 seconds sa first quarter. 2-0 pa rin DDS. Magubutso ka na dapat. Francisco. Uliana. Francisco for three. Bumabalik ang 17. Last 5 seconds na ka. Pamona ang atake. Lang mo nagtatang
ko yun. Ball number 4. Ligtas yung may isang siglo. Kwarto yun. Yay! Adar-arak na. Happy New Dennis Snow Vargas sa Dito Galgan. Manayo na nun. Yun, another 4-0 DDS. 4-0 DDS. Another 2 points, DDS. 6-0, DDS. 5 minutes left sa ating first quarter. Awan sa mo tikas karon nga itod ba? Awan sa mabisina kon. Karoon. Ano daw? Time remaining 7 seconds. The post question. Nakalimutan niya ako. Nangyari di ginusto. Ako pa ba iyong yakapin? Francisco. Number 33 ngayon, to number Francisco ngayon. Sumunod na number 2. Master Class sa Marikana. Vergara. Reply. Babalik mo yan sa Marikana. Habis menunggu Mr. Janet Berhal dan Barangay Kalanjan. Tamaran Berkli. Nagas. Israel. Mayat to tanong gumana na ba? Oh! Overkaldo. Sobra. Nay. Ala, nagiging yung upling dito. Francisco. Yadawi. Score! Scoreboard! Hey! Oras! Set! Sigaro. Di da pa lang kami umadayo dagi yung ubing di dyan saksakan. Kaya nakadado nga sa baling ang pagtugawan dan. Yung kita viewers na likod. Technically yun na kitang buyat ta. Official score 6-0. Delay yung tagay. Alam na ude. Oras na. Basta 3 minutes na ito. Kaya ka mo 3 something. 6-0. La play yan, mayatan. Stop. Yun, 3 points.
2 points lang kano. 8-0 in favor po ti DDS. Vergara for 3. Short. Kaskaron kuma. Bawal for 16. Opo, nakapsuti signal kakabsat. 2 minutes and 50 seconds left sa ating first quarter. 8-0 pa rin in favor of DDS. No, Brad. Number 17, Namara. Good, taking up. Number 16, taking up. Full taking. Number 16. Number 29, number 3. Ayan, last 2 minutes 18 sa ating first quarter, 8-0 in favor po iti DDS. Traveling. Number 4. Number 9, Sendos Science for the Fox. 1. Visual score 8-0. Malakad ko sa maroon. Back to the Broncos. Santa Cruz. Juan, Santa Cruz Jordan. Santo Paratong ko Juan. Salamat Paratong. Namnama. Libla. Ya, berapa? Terus. Dengan dua. Animal passer. Terus berjalan dengan dua. Galing siya. Napakaruan na nagkagulok. Padalagapod. Ganda laki. Pakaruan na nagkagulok. Hindi makasya. One more, no more. Ayan, 8-1. Adamo lang ar-ara ng kabsat. 8-1 in favor pa rin ng DDS. Number 1. 67, no good sa 3 points.
1 point. DDS. 9-1. 9-1 DDS. Pug DLY kon kuha para tong last game dagijay, so mga 5:30 or something kas guy. Last game. IBI 2365. 10-1 in favor po iti Dadasur. 1 minute and 14 seconds sa ating first quarter. Hanya naman ito terhadap isunya po. Tinggal merayakan IBI 9365 itu yang pernah 9365 bola dari 67 out 22 out ada sol berarti center penalti satu itu Ano di pagpagana? Lugat. Mapa, in black na. Vergara bola bola gol berpegang Robert Felix dalam ketinggalan last 4 seconds Sabar Baka inkwada di kalsada. 16 now number 4 IBI Baka inharang sa ridaw di ka. Kita ridaw sa ridaw sa balbalay. Francisco number 29 Ayan, last 23 seconds, 10-1 pa rin in favor of DDS. Zero lamang. Di zero lang. Di zero lang. 101. Dabangit na nga zero. Yun, another 1 point. Passes, ayan, 10-2. 10-2 DDS. Plus 15 seconds sa ating first quarter. 15 shoot basta time Ayan, 10-2 DDS. Ako, tingnan naman ang kita nito ito sa IBI. IBI, correctly, 6-5. Playing number level. That's the ball game.
Ayan, second quarter of the game. And the main event, Parasol versus Santa Cruz. Foul number 29. Was Parasol. Ayan, 12-2 in favor po ni DDS. 7 minutes left sa ating second quarter. Francisco. Francisco. Number 15. Bade. Bade. Okay. Yes, another 1 point. Yun. 4-12. 4-12. DDS. Shoot. 1. Yadaw. Yadaw. Pertahanan Raja. Agaway nga passes si mga ba. Ayan, 12-4 in favor po ni DDS. 6 minutes and 21 sa ating second quarter. Tsaka ang dalawa mo. Ilan. Shot. Another 2 points, DDS. 14-4. 14-4, DDS. Another 2 points, DDS. Lumayo na. Brown. Francisco Alpaz. 18-4 DDS, 18-4 DDS, 4 minutes and 55 sa ating second quarter. So, magano mo si DDS, the same. Number 31, passes down. Number 33, Tayo na.
Francisco out, Yadri. Sa dia. Still ball. Yun, another 2 points. Passes. 18-6. 18-6. DDS. 4 minutes and 10 starting second quarter. Last time. Memperhatikan pasis dan lakukan dengan berhasil. Out. Ito viewers ko, dati mo na auditorium. Kaligaw dito. Na makita na lang ang nagpipisahan. Sa cellphone. Yun, another 2 point. Ay, 1 point. 6:20. 6:20 in favor po iti DDS. Yun, another 2 points by Tangunan. 22-6. Dadalakitan soon. 3 minutes and 20 sa ating second quarter. Para tungkol DIY. Another 2 points left. It passes. 8:22. DDS. Nomor 17. Atas tadi semua memberikan dua waktu. Oke, aku dulu. Two minutes and 22 sa ating second quarter, 8:22 DDS. Kita pwede pasang na sigo. Yes.
97. Second personal foul on 27 yard. Last 1 minute and 2 seconds. Last 5. Good. 3 points. 10-25. 10-25. DDS. Last 56 seconds at the second quarter. Another 2 points, DDS. 27-10. 27, DDS. Last 30 seconds. Official score 27-10. Surrender complete. Kata Sur. Abu Dhabi Minister Christian Polio. Maraming karatan. Bukit Bang, Majetawan bola. Last time. Last time. Last break time. Rolling the time. Ayan, 10-29. 10-29, DDS. End of the second quarter. Kata Sur. Ayan, end live ko guys, Kamada Music.